rođenja presvete Bogorodice star čitavih milenijum, znači iz 11. vijeka, koga su poslije jednog brodoloma ovdje podigli grčki monasi, da bi kasnije Mleci u 14. vijeku pobili te monahe i onda su nastanili vrlo kratko 4 fratra iz redova male braće, ali kasnije tokom kad je Austro-Ugarska ovdje preuzela, onda se Srpska pravoslavna crkva s Vatikanom tužila i na osnovu zapisa mletačkog komadanta koji je napisao da su ovdje zatekli quattro kaluđeriš iz Matice, što znači 4 pravoslavna kaluđera. Austro-Ugarski car je dao starateljstvo nad manastirom Srpskoj pravoslavnoj crkvi. I sada je ovdje monah Goran iz manastira Tvrdoš kod Trebinja, ovo inače Zahumsko-hercegovačka eparhija. Eno ga tamo sjedi za onaj sto s mojim prijateljom Danilom. Kogi! Načice! Gdje si, brate? Samo je on tu kao monak ili ima još? On je sam tu cijelu godinu, ova mala barka plava je njegova. I zaista je divan čovjek. Toliko je fin da ima jednu pticu koja mu kljuva iz ruke, mala tičica. Ja jednom došao i ona me pljuckala u nogu. Ima jednoga galijema, isti prijatelj. This is a Serbian Orthodox monastery from 11th century. Yes. And I speak about monk who live here. You know, he have 2 birds. They are like dogs, you know. They come on your camp, you know. He is good guy, you know. Real saint.